Pozdrav dragi zmajevi, dobar dan i dobrodošli u novi i vjerovatno zadnji vlog iz Korka za sad. Malo više o tome kasnije. Ja sam Lori Black Lori, a vi gledate Život u Irskoj. Svega, prvo se moram pohvaliti sa nečim što sam si kupila. Pa dakle, ovdje možete vidjeti moj novi headset Hellcat. Imamo i novi mouse. A zašto? Zato jer sam počela igrati Fortnite. Totalni sam noob i ne želite igrati sa mnom, osim ako mi se želite smijati. To je sasvim u redu. Ako želite vidjeti kako igram, zapratite live stream od Adriana, jer eto, on me trpi. Šta se dešava? Dešava se to da se selim. Zašto? Pa ima puno razloga, ali to me kad se vratimo doma. Prvo, idemo malo do grada. Sunshine! Ovom ulicom sam išla na posao skoro svaki dan kad sam radila u centru grada, u restoranu. I tu ćete vidjeti školu koje radi Sara, gdje sam imala projekt sa pčelicama. Mogla bi to ubaciti onako. Ovako se prelazi cesta u Korku. Morate paziti da vas nešto ne zgazi. Nema nikoga, idemo. Može. Nećemo prolaziti pored restorana u kojem sam radila jer mi se ne da. Ali možete vidjeti ovako što ima oko. Pa da, moram kupiti svječice. To je mirisna ulja. Ako rade. Malo sam ušla u krivi dućan. Nemaju svječica, ali sam dobila nešto drugo. Našla sam što sam tražila, aromatična ulja. Opium mi je top najdraži, a grapefruit su mi preporučili, tako da ćemo vidjeti kakav je. Kao što sam pretpostavila, većina dućana se već zatvorila, pošto se sve većinom zatvara oko 6. Tako da ako nađemo još nešto, super, ako ne, nema veze, naći ćemo neki pub. Možete vidjeti i park. Ljudi vole doći, chillat, odmoriti. zatvaraju dućan. Uglavnom, med.
vrhunski dućan u kojem možete naći svakakvih stvarčica od bongova, pajpova, skejtova, ima čak i pištolja. I tako svakakvih. Gigi Migi. Tamo možete vidjeti Eurogiant. Isto svašta nešto po povoljnim cijenama. Isto kao i Mr. Price. Ali ako uđemo išta od toga, da, ode plaća. Iskreno nemam pojma gdje idemo, ali ovo mjesto ovdje tu, ima fantastične koktele po jako povoljnim cijenama. Tako da i odličnu terasu, gdje možete pušiti, pošto jebi ga, ovdje se ne može pušiti u kafićima. Evo pošetati do mog jednog od dražih pubova, to je Whisky Bar. Da se odmah ispričam, pretpostavljam da će zvuk biti katastrofa jer vrtim i okrećem kameru i u gradu sam i bučno je. Ali je moje isprike. Stigli smo u Shelburne Bar i za očekivati vani je krcato. Šta ćemo? A ništa, idemo uzeti pivu pa ćemo se snaći. Jednostavno sam se zaljubila u tu pivu čim sam je probala. Našla sam jedan slobodni stol, vidite iza mene je ovako gužvica. Jer kao što sam rekla, čim izađe malo sunca, ljudi su poguštari. I s obzirom da se ne može pušiti unutra, je bih da se sjedi ovako. Bučno je! Idemo čaj iz Shelburna. I ovdje u blizini se nalazi dućančić sa hrvatskim proizvodima, gdje možete naći kavu, domaćicu, tako svašta nešto. Nisam ga prošla, sad ćete ga vidjeti. Nećemo ulaziti unutra jer mi trenutno ne treba kasino. Nećemo ulaziti unutra jer mi trenutno ne treba ništa. Kave imam, to je sve što mi trenutno u stvari treba. Ali uglavnom, ako tražite hrvatske proizvode u Irskoj, Spektrum. Čak radi hrvatska prodavačica, tako da, Hrvatica, piva. Tako da, super ponuda. Počeli su u stvari sa jednom policom naših proizvoda. Na kraju cijeli dućan je pun, jer sve nestane odmah. Naravno da nećemo stići na zeleno, iako blinka crveno. Ovdje ljudi jako vole mahat kameri. Što je u stvari ovako interesantno, zanimljivo. Nisu sramežljivi i ne gledaju vas čudno. Evo mene je doma.
Ali eto, pošto imamo samo 2 ključa od vrata, moram čekati ispred jer mi se nitko ne javlja. Dakle, evo mene doma i očito super tajming jer bi baterija krepala. Uglavnom da pojasnim šta je, zašto i kako zadnji vlog iz Korka. Zato jer se vraćam u Hrvatsku na neodređeno. Bila sam na godišnjem prvom mjesecu, bila sam mjesec dana i izdešavale su se neke stvari koje su me dovele do toga da sam u stvari shvatila da želim biti tamo trenutno, jer realno teško je biti ovdje, a živjeti tamo i rješavati stvari tamo. Dok ne riješim sve što imam doma, ima puno toga, bit ću tamo i vlogat ću iz Hrvatske. Sletit ću 15.6. u Zadar, zatim idem u Dubrovnik na par dana. Veš mašina se čuje i još jednom isprike zbog zvuka. Znači idem u Dubrovnik na par dana i onda idem u Istru na par dana i onda idem u Kostrenu doma. I sezonu radim u Baški, u beach baru Plaza. U slučaju da budete na Krku, samo doletite, ja ću da vam miksam koktele. Tamo sam bila menadžer zadnju sezonu, to jest voditelj zadnju sezonu u Hrvatskoj i mjesto je super, samo što sad su malo drugačije stvari. Iskreno, satnica je sasvim ok, radim 8 sati dnevno, večernje smjene od 4 do 12. Nakon toga raspašoj, sezona, ljeto, znači fali mi to sve. U jednu ruku, u drugu ruku kad se sjetim svega što me čeka, nije baš da sam toliko sretna, ali treba se nositi sa životom i sa nekim stvarima. Tako da vidjet ćemo kada dođem doma kako će to sve biti izgledat. I naravno ne planiram ništa, ne planiram nikakve duže ostanke ili ne znam, nekakve odlaske, šta bude bit će. Ako me pukne da odem negdje drugdje, ne volim biti na jednom mjestu predugo i evo me ovdje već 2,5 godine. Da se razumijemo odmah, fenomenalno je i ne odlazim zato jer mi je loše ili zato jer, ne znam, imam posao, imam super pare, imam sve što sam htjela. I u stvari sam bila na jako velikom usponu ovdje, uključujući neki digitalni marketing, veće pozicije na poslu i tako svašta nešto, ali donijela sam odluku da se vraćam i to je to. Voljela bi doći u Irsku ako ništa, barem jednom godišnje, ovako na godišnje neki, na tjedan, dva, posjetiti ekipu, stvarno su mi prirasli su mi svi srcu. I jednostavno ne znam, vidjet ćemo. Kada dođe vrijeme, znati ćete jer ja sama nemam pojma. Ali tako volim živjeti otprilike. Takav mi je bio odlazak u Irsku i tako je došla odluka da se vraćam. Tako da, šta bude bit će. Uglavnom, stay positive ekipa i vidimo se. Thank you.